Shalom shalom mwese abakunzi ba Nkund'Ijambo, nikaze kandi kuri wa munsi dusangira amajambo y'Imana. Imana ibagire neza mwebwe mwese munkurikirana, Imana ibaha umugisha mwebwe mwese duhezagiranwa hamwe. Nizere ko muriko muragira ibihe vyiza, nizere ko Imana ikibarinze aho bitameze neza. Ndabakomeje no munsi nagira ndakubwire wewe wumva wihebuye, wewe wumva uri mu bihe bikuremereye, wewe wumva ucitse intege, nagenda kubitse ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 23 rivuga ngo uhoraho niwe mwungere wanje, ngo sinzokena. Uhoraho niwe mwungere wawe, uko biri kose uhoraho niwe mwungere wawe. Harabandanya akavuga ngo amvyagiza mu canya c'ubwatsi bubisi, ngo arongora umutima wanje ngo mu nzira yiwe, ngo uhoraho aremesha umutima wanje, antegurira ameza ngo mu maso y'abansi banje, ngo mbere naho noca no mu mwonga w'igitutu c'urupfu, ngo inkinzo yiwe n'ubuhiri bwiwe ngo biranzigama. Haleluya. Akacarangiza avuga ngo nanje nzibera mu nzu y'uhoraho ngo ibihe vyose ngo vyo kubaho kwanje. Yabivuze neza, yasanze uhoraho ari vyose kuri we, yasanze uhoraho ataco yomukenana, yasanze uhoraho ari umuvyeyi wiwe, niko novuga. Aravuga ngo nanje kubw'ivyo vyose mpejeje kudondagura, nzibera mu nzu y'uhoraho ibihe vya kubaho kwanje kose. Haleluya. Mwene data, ibihe wowe uri kuracamwo, ibigeragezo wowe uri kuracamwo, gucika intege wowe uri kuracamwo, ntibigutume uva ku Mana, ntibigutume wiyumvira ngo Imana yakwibagiye, ntibigutume wiyumvira ngo Imana ntikigukunda, ntibigutume wiyumvira ngo ngira ndabihebe ivyo gusenga. Aho nyene niho Satani akeneye kugera, ariko usubire uhaguruke, usubire wature, usubire uvuge ngo uhoraho niwe mwungere wanje, ngo sinzokena. Haleluya. Usubire ubivuge, usubire uvyature, uvyumvisha umutima wawe, uvyumvisha ubwenge bwawe, kandi n'ukuri bizokubera uko nyene uzobiremye mwisi y'impwemu. Yesu aguha umugisha, Yesu akugirire neza. Abashasha ndabakiriye, amazina yanje ni Karine Bera, baranyizigiye shira mbere, nari nibagiye kwidondora. Wamenga ndiko mvugana n'abantu tumenyeranye, ariko imisi yose nabando nk'abantu bashasha. Ndabahaye ikaze rero, ni ikaze n'umunezero mwinshi kubagira hano. Urashobora kugira subscribe, urashobora kugira like, urashobora gusangiza ubutumwa abandi. Abantu basangiza ubutumwa abandi ndabita aba partners banje. Nukuri mukora igikorwa gikomeye cyane gose mu gusangiza ubutumwa abandi. Iki nico dukeneye gukora, nico Yesu yaduhamagariye gukora, gukwiragiza hose ubutumwa bwiza, kuvuga ivyiwe hose. Yesu rero abahezagire mwebwe mwese mubikora. Nararyohewe cyane la semaine passée, hariho mwene data umwe yanyandikiye abantu bakurikiranye ubutumwa bukwe kuri statut yiwe, ambwira ingene aryohewe, anyereka ingene bahezagiwe. Acarambwira ati sinarinzi yuko kubishira kuri statut bishobora kugira impact imeze gutya anya, sinarinzi yuko bishobora gutuma abantu bahezagirwa gutya anya. Ati nahora mbona umenga ni ibintu bisanzwe cyane gose, ariko nkuko nkunda kubivuga, ntuzi umuntu ashobora kubona ubwo butumwa kuri statut yawe situation arimo, ntuzi ahantu ubwo butumwa bwo bumusanze ari, ntuzi kandi ahandi bushobora kuca bumushikana. Rero ntureke guha amahirwe abandi bantu yo kugendererwa n'Imana, ntureke guha amahirwe abandi bantu yo kusubira kugira ivyizigiro mu Mana. Usangiza ubutumwa abandi, nukuri uzoba uri kurakora igikorwa gikomeye cyane mu bwami bw'Imana. Rero Yesu abampera umugisha, nongere kandi shimire mwebwe mwese munsengera, mwebwe mwese mufata akanya ko gusengera kino gikorwa. Yesu abaho umugisha cyane gose. Igikorwa cyose c'Imana kirakenera amasengesho, kubera Satani arakigwanya cyane gose. Yesu akumera umugisha wo bikora, wo utahora ubikora, urashobora kubikora, uzoba uriko uraterera nawe muri kino gikorwa intererano ikomeye cyane gose. Inyigisho z'uno munsi ziri un peu spécial, nizimeze nk'izo mumenyereye. Uno munsi nifuje ko tuvugana ingene umukristo, umuntu iyo yakiriye Yesu Kristo, iyo yakijijwe, aca umusoda wa Yesu.
Haleluya. Mwene data we wakijijwe, we wakiriye Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, nagira ndakubwire ngo ntukiri umusivile, uri umusoda wa Yesu. Twahindutse abasoda ba Yesu. Rero kubera ko atamakuru menshi y'igisoda afise, ataco nagiyemwo kandi atanico nimirije kujamwo, naregereye mwene data umwe w'umusirikare ndamubaza igituma ijambo ry'Imana rivuga yuko dukwiye kuba nk'abasoda ba Kristo. Ndamubaza uko avyumva, ndamubaza mbega kugira ngo Paulo avuge yuko turi abasoda ba Yesu yabivuze kubera iki, mbega kugira ngo akore iyo comparaison adukompare n'abasoda yarabikuye kuki abasoda bafise ikido special gituma aribo atora akavuga ko atavuze ko turi nk'abaganga, atavuze ko turi nk'abarimyi, atavuze ko turi nk'aborozi, kubera iki yatoye abasoda akavuga ko turi abasoda ba Yesu. Abasoda bafise ikido special gituma aribo yatanze kwa karorero. Aranganirira nukuri numva ni ibintu bintangaje cyane gose, numva koko turabasoda ba Yesu, numva koko abasoda ingene babayeho, amategeko bagenderako, ubuzima bwabo, nukuri abasoda n'abantu bo kubaha cyane gose. Rero turaza kumwumviriza uwo mwene data, naciye ndamubwira nti je naho no gusaba ama information, ushobora kumpa amakuru sinda yatange aryoshe nkuko nyene iyo bavuzwe n'uwuzi ivyo bintu, n'ubiviva, n'ubayeho muri ubwo buzima. Ndamubwira nti mbega woshobora kudusangiza, woshobora kutugira ico tubwiye. Ni mwene data tutabana hafi, nico gituma tutari kumwe kuri kamera, ari kure, ariko yarashoboye kundungikira message isigura ivyo onye, ndashirako n'ifoto yiwe aheze adusigurire. Kandi n'ukuri muraza guhezagirwa, muraza gufashwa cyane, muraza gukuramo inyigisho zikomeye cyane gose. Yesu abahezagire, reka tumutega amatwi. Muraho neza, shalom shalom. Nitwa Yvette niyo mugaba, nkaba ndi umukristo, nkaba ndi umwigishwa wa Yesu, ntuye muri leta ya Texas muri Amerika. Kandi nkaba naragize amahirwe yo kuba umusirikare mu gisirikare cya Amerika. Namenyanye na my sister Karine igihe twari turi mu masomo ya discipleship muri BCC. Yansabye ko naza kubaganiza uno munsi ku isomo riri muri Timotheo wa 2 ibice 2 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4, nga sharing experience yanjye kubijyanye no kuba umusirikari wa Yesu. Handitse ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nkuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abe akinejeje uwamwandikiye ubusirikari. Uno munsi ni ijambo tugiye kuganiraho. Yesu akomeze kubana natwe. Ikintu cya mbere turi buze kurebana ni concept yo kwihanganira imibabaro. Kwihanganira imibabaro bijyana no kwirinda muri byose. Icya mbere, kugira ngo ube umusirikari unyura mu myitozo inyuranye kandi ikomeye igerageza imbaraga zawe z'umubiri n'iz'umwuka. Training ya mbere ya gisirikari aba ari basic training. Ujyayo bakagutuka, bakakunyuza mu bintu byinshi cyane, ariko akenshi ikintu kiba gikomeye cyane baba bashaka kudevelopa ni mental toughness, kuko iyo ubundi wamaze gukomera mu mutwe, imyitozo y'umubiri nka physical exercise nta kintu ntago zikurusha cyane. Ikintu gikomeye cyane baba bashaka kukudevelopamo ni mentalite y'umusirikare, kugira ngo bakwigishe ukuntu umusirikare atekereza, bakwigishe ukuntu umusirikare yitwara, kugira ngo bagukure mu busivire bwose. Rero ni iyo dutangiye kugendana na Yesu, nawe nicyo kintu adukorera. Iyo dutangiye kuba bigishwa ba Yesu, akatwigisha ukuntu dutekereza bijyanye n'ijambo ry'Imana, akatwigisha ukuntu twitwara, akatwigisha uko tugomba kuvuga kugira ngo duheshe Yesu icyubahiro. Icya kabiri,
nuko iyo umaze kuba umusirikari ugomba gukomeza discipline watojwe kugira ngo ugume uri ikintu twita battle ready. Kuba uri battle ready and fit to fight ni ukuvuga uba ugomba kuba ushobora igihe cyose baguhamagariye kujya ku rugamba ushobora kujya ku rugamba ukarwana. Ibyo rero biba birimo ibice byinshi. Hari igice cya physique cyo kuba uri physically fit, ni ukuvuga uba ugomba gukomeza kwitoza, uba ugomba kurya neza, ntabwo uba ugomba kureka ngo stress igutware cyane, kuko stress ituma ubura focus yawe, kuko baba bashaka ko umubiri wawe uba uri in optimum shape. Ikindi uba ugomba kuba uri emotionally and mentally fit and tough, kuko uba ugomba guhora wibuka kandi ukurikiza amategeko ya gisirikari ndetse na mission yawe n'ibintu byose ugomba gukora nk'umusirikari. Ugomba gukomeza ugumisha mission yawe mu mutwe kugira ngo ubashe gukomeza kumenya ko effort zose uri gukora koko zifite akamaro kandi ziri gukomeza gutuma uba umusirikari mwiza mu gisirikari gisanzwe. Ibi ngibi rero ubishyize mu mwuka, umuntu w'umukristo aba agomba kuguma mu ijambo ry'Imana kugira ngo Uwiteka agenda ahindura mentalite, ahindure ideology, ahindure uburyo dutekereza, nk'ukuntu byanditse muri Romans 12:1-2 ko we are transformed by the renewing of our mind, and the renewing of our mind happens with the word of God. So tugomba kurya ijambo ry'Imana kugira ngo dukomere mu mwuka, dukomere mu mutwe. Icya gatatu nuko umusirikari aba agomba kubahiriza amategeko ya gisirikari n'amategeko y'igihugu atuyemo. Ukuntu bigenda, tuvuge iyo umusirikari akoze ikosa, akenshi aragenda bakamucira urubanza mu rukiko rusanzwe rw'abasivile, ariko iyo batangije kumucira urubanza mu basivile bajya no kumucira urubanza mu rukiko rwa gisirikari. Ni ukuvuga umuntu w'umusirikari mwiza aba agomba kwitwara neza mu gisirikari, mu kazi ke no muri societe. Ibi ngibi rero bitwereka ko iyo turi abasirikari ba Yesu tuba tugomba not only kuvuga ngo tuzi Yesu, tumeze neza mu rusengero, ariko tuba tugomba no kuba upstanding citizens, tukaba abantu bo muri societe b'intangarugero, b'inyangamugayo. Ni ukuvuga par exemple nk'abantu b'abakristo bajya gufilinga ntuza taxes zabo, wenda tuvuze nko muri Amerika, abantu muri Amerika cyangwa ibindi bihugu bikora taxes bakabeshya kuri taxes n'iki ntabwo ubaye upstanding citizen. Nubwo wenda IRS itagufata, nubwo utajya in trouble, ariko ntago uri kurepresenta Yesu nk'ukuntu bikwiriye, n'ibindi bintu byinshi cyane. Cyangwa se wenda uzwiho nk'umuntu utagira urukundo, umuntu ushavurira abandi n'ibiki byose. Ibyo bintu byose bitukisha izina rya Yesu, bigatukisha koko ubusirikari bwawe muri Yesu. Ikindi cya kane nuko umusirikari atagomba kwishyira muri danger ziri unnecessary, kuko aba ari private property y'igisirikare. Ibyo bisobanuye iki? Nuko kugira ngo umusirikari bamutoze agere ku rwego ashobora kujya ku rugamba, bamushyiramo investment nini, baramutraininga, bakaguhereza ibikoresho, bakaguhereza ibintu byinshi. So baba bashaka ko igihe umaze kuba umusirikari bagomba kukuvanamo kabisa amafaranga yabo yose bakayakuvanamo neza. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga na Yesu rero yaraje atwinvestisamo, aradupfira, atugura amaraso ye. Rero agaciro Yesu yaduhaye akadufasha, akatujyana mu buzima bw'iteka, natwe ntago tugomba kubifata nk'ibintu bisanzwe, kuko Yesu yatuguza agaciro kenshi. Nimba wenda tuvuge nk'umusirikari wa Amerika kugira ngo abe umusirikari bamuspendingaho amafaranga arenga $200,000 by'amadolari kugira ngo bamutraining, bamuhereze equipment n'ibiki byose, Yesu we yaduhaye amaraso ye, aradupfira, nta n'ahantu bihuriye. Rero icyo kintu tugomba kukigumisha mu mutwe kugira ngo tuba abasirikari beza ba Yesu. Twibuke ko nubwo turi ku rugamba ruruhije, nubwo duhura n'ibintu byinshi bitandukanye bituvuna, ko twaguzwe igiciro cyinshi, kandi ko Yesu yatuguze amaraso akomeye kugira ngo tumenye ko ubusirikari bwacu muri Yesu butari ubwo kujenjekerwa.
Par exemple nk'abasirikare bo muri Amerika ubundi ntago baba bemerewe just kugenda ngo batware moto batabyemerewe, kuko baba bagomba kugira a special authorization yo gutwara moto, kuko akenshi abantu batwara moto bahure n'impanuka zitandukanye zitunguranye. So ugomba kugira a special authorization, kuko igisirikare kiba kigomba kumenya ko private property yabo itari hano hanze iri kwigenda yishyira muri danger, kuko iyo umusirikare umwe apfuye byica mission ya company yose arimo, kuko bagomba kumusimbura mbere yuko bakora mission yabo yose. Ikindi twavuga nuko ntabwo wemerewe kujya mu kabari cyangwa muri night club cyangwa muri za konseri wambaye uniforme ya gisirikari, kuko kirazira gufatwa wasinze cyangwa urimo gukora ibiteye isoni wambaye military uniform. Iki kintu ni ikintu gikomeye cyane. Rero nimba dushobora kubaha military uniform yo mwisi bigeze aho ngaho, eske ni gute tugomba kubaha Yesu twambaye nk'abakristo? Hari ahantu handitse muri Bibiliya muri Abaroma 13:14 handitsemo ngo ahubwo mwambare umwami Yesu Kristo kandi ntimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Rero twambaye Yesu. Rero ni ukuvuga nimba twambaye Yesu ntago tugomba kugenda ngo twishyira ahantu ahari hose hatukisha izina ry'Imana, keretse nimba Yesu yagutumyeyo nta kibazo, ariko gupfa kujyayo casually ushobora kugusha abantu badakomeye mu kwizera. Bashobora kukubona hariya cyangwa bakakubona muri context runaka bigatukisha izina rya Yesu, kandi wowe wenda nta kibazo wowe biguteye. Rero tugomba kugendana amakenga, tukajyana na discernement kugira ngo tudatesha agaciro ijambo ry'Imana ndetse na Yesu. Ikindi nuko iyo ubaye umusirikari ntiwongera gusubira kuba umusivile ever again. Iyo uvuyemo ushobora kwitwa umudemobe, ukitwa umuvetera, ukitwa ikindi cyose, ariko ntago wongera kuba umusivile na rimwe. Nk'ukuntu bajya babivuga mu gisirikari ngo once a soldier always a soldier. Ni ukuvuga niyo ugiye ukaba uwa Yesu, ububaye wa Yesu iteka. Ububaye wa Yesu iteka. Ndibuka hari umupasiteri umwe wajyaga uvuga ngo when Jesus moves in he never moves out. Ni ukuvuga igihe ugiye mu gisirikare cya Yesu abari intambara y'ubuzima bwose. Ariko icyiza tugomba kwibuka nuko Yesu yaduhaye imbaraga zo kurwana kandi aturwanira akanadutsindira. Rero icyo kintu nicyo tugomba guhora twibuka, ko turi aba Yesu forever. Ntago ari ibintu bya season, ntago tugomba kuba abakristo cyangwa ngo twitware nk'abakristo igihe biri convenient, cyangwa se ngo tugire persona zitandukanye, kuba wenda turi abakristo igihe turi kumwe na bagenzi bacu bo mu rusengero, ubundi tukaba ab'isi iyo turi kumwe n'abantu batizera. Tugomba kumesa kamwe tukaba aba Yesu bamaramaje bukuri kugira ngo tubashe kuba effective muri kino gisirikari cya Yesu. Ikindi nuko when you join the military you also have to denounce all your other citizenship and alliances to other countries. Nukuvuga iyo ubaye wa Yesu ugomba kwitandukanya n'ibindi byose wizeraga cyangwa n'ahandi hose washyize kwizera kwawe cyangwa confidence yawe, byose biba Yesu gusa. Nukuvuga iyo tubaye aba Yesu duhagarika kwishingikiriza ku butunzi, tugahagarika kwishingikiriza ku bwenge bwacu, tugahagarika kwishingikiriza ku byari byo byose cyangwa na loyalty dufitiye ahantu hose. Kuko Yesu nk'ukuntu yavuze ngo ari kubaza umuntu wari kumubwira ati se ndashaka kugukurikira ariko ngo nshaka kujya guhamba papa wanjye. Yesu yaramubwiye ngo reka abapfu bahamba abapfu babo. Nukuvuga iyo wemeye kugendana na Yesu ugafata inzira ukaba umusirikari, ntago wemereye kureba inyuma, ugendana na Yesu iteka ryose, kandi ibindi bintu byose wishingikirizagaho ukabireka. Iki kintu wenda umuntu yakivuga nk'abakristo bamwe bajya ku rusengero ariko bakajya no kuragura n'iki byose bakabivanga. Ibyo ngibyo ni ugukeza abami babiri. Ntago waba umusirikari mwiza wa Yesu ukeza abami babiri. Uba ugomba gukunda Yesu ukaba muri Yesu gusa, cyangwa se wadesida kujya no kwa Satani ukajyamo wese. Rero dusaba Imana kugira ngo iduhereze kumesa kamwe, tuba abasirikari ba Yesu batareba iruhande no hirya, kandi dukomeze kumuhesha icyubahiro. Iyindi sujet ya kabiri twavugaho bijyanye n'isomo ryacu turiho turiga ryo muri 2 Timote 2:3-4 kuri concept yo kwishyira mu by'ubu buzima. So nukuvuga
iyo ubaye umusirikari hari ibintu bakora bya buri mwaka byitwa military annual check-up. Ni ukuvuga buri mwaka bagomba gusuzuma umusirikari wese bakareba ko ari physically fit, bakareba ko agishobora kurasa, kandi bakareba ko ubuzima bwe bwose health wise ameze neza, kugira ngo bamakinge sure ko uwo musirikari ari battle ready. Ni ukuvuga bamuhamagaye kujya ku rugamba yagenda akakanya. Kugira ngo utsinde izo test ni ukuvuga ugomba kwitwararika ndetse no kwitoza igihe cyose. Ntabwo ushobora kwitoza mbere yuko ujya gufata physical test ngo uyitsinde, ntabwo bishoboka. Uba ugomba guhozaho ubikora buri munsi kugira ngo ugume uri battle ready. Akenshi ibintu bituma tuba battle ready mu mana ni ibintu bikurikira. Ibi bintu nabyigiye kuri Pastor Mike Todd, yigisha ibintu umukristo agomba kwitaho igihe ari gukura mu mwuka, kandi no kugira ngo agume ari fit to fight. Ikintu cya mbere umukristo agomba gukora ni ugusenga ubudasiba, nk'uko byanditse mu Batesalonike ba mbere 5:17, kuko byerekana dependance ku Mana kandi tukibutsa Imana ko ariyo yonyine itugize. Icya kabiri ni uko tugomba gusoma no kwiga Bibiliya buri munsi kugira ngo twunguke ubwenge kandi turwanye ubujiji, nk'ukuntu byanditse muri Bibiliya ngo abantu b'Imana bishwa no kutamenya. Kandi noneho iyo usoma Bibiliya buri munsi binatuma usenga neza, kuko dusenga dukoresha ijambo ry'Imana. Buriya nta sengesho rikomeye cyane nko kubwira Imana amagambo yayo, kuko ikintu kimwe cyonyine Imana yashyize hejuru y'ibindi byose ni Imana yo yonyine, ariko ikintu yashyize hejuru yayo kurenza ibindi ni ijambo ryayo. Ni ukuvuga nta kintu na kimwe cyo muri creation kiri hejuru y'Imana buretse ijambo yivugiye. Ni ukuvuga rero iyo ubwiye Imana amagambo yayo ugasenga ukoresheje Bibiliya, buri gihe Imana irasubiza, kuko Imana iri holy, irera, kandi buri gihe respondinga ku ijambo ryayo. Rero kujya iyo ngiyo ni secret to effective prayers, yo gusenga ukoresheje amasomo yo muri Bibiliya. Icya gatatu umuntu akora mu mwuka kugira ngo abe battle ready nuko aba mu itsinda ry'abera cyangwa community, kuko we are healed in community, we get edified in community, kandi dukura twese dufashanya, kuko nta wigira. Iyo kenshi rero udafite agatsiko k'abantu beza musengerana, mugafashanya, mugacelebratinga hamwe, waba ufite ibyago bakamufasha, bibi ikibazo cya isolation. Kandi iki kibazo cya isolation kirahari cyane mu bakristo, cyane abakristo baba hanze. Rero tugomba kukirwanya, tuba intentional kuba muri community. Icya kane ni ukwiyiriza. Kwiyiriza byica kamere, kandi hari ibintu bitajya bimeneka mu mwuka tutiyirije, nk'ukuntu byanditse muri Mariko 9:29. Yesu igihe yoherezaga abigishwa be yarababwiye ngo bagende bakize indwara, bakora ibintu byose. Noneho baragenda bakora neza, ibintu bigenda neza, ariko bageze ku muhungu umwe arabananira, umudayimoni yanga kumuvamo. Noneho nyuma bagarutse babwira Yesu bati se ko twakoze nk'ibyo n'ubundi dusanzwe dukora kenshi ariko bigapfa, uyu nguyu ntibikunde. Yesu arababwira ngo this doesn't come out but by prayer and fasting. Ni ukuvuga rero iyo dufashe gusenga tukongeraho kwiyiriza, amasengesho yacu agira imbaraga cyane kandi akamena ibihome byinshi mu mwuka. Ikindi cya gatanu ni ugutanga, giving. Gutanga kuri de base ni 10%. 10% Imana as a matter of fact nta nubwo itubwira ngo tuyihereze 10%, ni ukuyigarurira 10%. Ni ukuvuga 10% nta nubwo ari 10% cy'Imana, ariko kugira ngo ubashe gutanga 10% biri effective ugomba kugira revelation y'umwuka wera ikwereka impamvu gutanga 10% ari byiza. Ndibuka ntangira gutanga 10%, Imana yanyoboye ku nyigisho za Mike Todd, inyigisha ikintu gikomeye cyane. Ubundi urabona kera abapasiteri bajyaga bavuga ngo wakwiba Imana, kumva ni nkaho uri kuyiba amafaranga, ariko ntago wakwiba Imana amafaranga. Ikintu actually uba wibye Imana, Imana yahaye revelation umukozi wayo yavuze, nuko you rob God from the opportunity to bless you.
nukuvuga niwe kuba wigirira nabi. Imana ibirirwe diye kugufasha. Ntangiye gutanga icya 10, Imana yafunguye imiryango myinshi, itsinda ibintu byinshi cyane, kuko icya 10 ni ikintu gikomeye cyane. Noneho hejuru y'icya 10 usubiza Imana, ugafasha abakene uko uyobowe n'Umwuka Wera, kandi ugatanga ubuzima. Iki ngiki ni ikintu nacyo nigiye kumwigisha wanjye umwe uhora uvuga ngo dutanga ubuzima. Gutanga ubuzima bishobora kugaragara mu buryo bwinshi butandukanye. Uwiteka azajya kwereka kandi agusobanurire uburyo watanga ubuzima. Kuri iyo sije rero yo kutishyira muri ibi bintu by'ubu buzima, iya mbere ni yo check up no kuguma uri battle ready ukoresheje izo principles. Icya kabiri cyo kutishyira muri ibi bintu by'ubu buzima, hari ikintu bita retreat cyangwa isolation before deployment. Rero mbere yuko abasirikare bajya ku rugamba, abasirikari babatandukanya n'imiryango yabo, bakajya mu bwiherero kugira ngo ntibagire ikibarangaza mu kwitegura urugamba. Kandi igisirikari kimenye ko abasirikari bose bameze neza, bafite inkingo zose, ubuzima bwabo bumeze neza, kandi bafite ibikoresho bikenewe ku rugamba. Abasirikari bose bagomba gusuzumwa mbere y'uko kampani yose y'abasirikari ijya ku rugamba. Nukuvuga iyo muri mu bwiherero hakagira umusirikari wenda tuvuge ufite ibibazo wenda by'ubuzima udashobora kugenda, muguma mu bwiherero igihe kirekire kurenzaho, kuko wa wundi udafite ubuzima bwiza baba bagomba kumusubiza iwabo, bagashaka undi muntu umusimbura, kuko mbere yuko mugenda imibare yanyu yose ibigomba kuba yuzuye kandi mwese mwujuje ibisabwa byose n'igisirikare. Ibi ngibi bitwereka ko igihe cyose umwe muri mwe atari physically or mentally ready, cyangwa se wenda hari ikintu na kimwe abura, company yose ibifite ikibazo. So rero tuba tugomba kumakinga sure ko buri muntu wese afasha mugenzi we uko abishoboye, kugira ngo twese tube ready kandi tubashe kugenda dutsinde urugamba. Ikindi kintu dufite ahangaha ni battle body system. Ahantu hose ugiye nk'umusirikare ugomba kujyana na mugenzi wawe. Nukuvuga akenshi iyo battle body system ikintu ifasha first of all muri accountability, kuko ibintu byose ukoze uba ugomba kumakinga sure ko uguma ukurikiza amategeko ya gisirikari, kandi noneho kuko uba ufite ijisho rikureba, akenshi ntabwo wapfa gukora ibyo byose ubonye, kuko ukoze ikosa wenda mugenzi wawe yakuripotinga cyangwa bikagenda bite. Ni accountability. Ariko ikindi kintu nacyo cya battle body system ni protection, kuko iyo muri babiri, nk'ukuntu babivuga mu Kinyarwanda ngo babiri bishe umwe, iyo muri babiri muba mushobora guprotejanya. Igihe wenda umwe muri mwebwe arangaye, ashobora cyangwa ari gukora ikindi kintu runaka, undi aramuproteja. So muba protective of one another. Kandi noneho binabafasha kuba vigilant mu bintu byose mukora. Yesu nawe yaduhaye iyo example, yohereza abigishwa be babiri. Yashoboraga kuba yarabohereje umwe, ariko yahisemo kubohereza ari babiri. Nukuvuga we are better together, l'union fait la force. Niyo mpamvu ari byiza cyane kuguma muri community, kugira ngo tubashe gufashanya, tubashe kuzamurana, tubashe kwigishana, kugira ngo tubashe kuba abasirikari beza muri Yesu. None ikindi cyanyuma turadiscussinga ni umusirikari unezeza uwamwandikiye. Umusirikari arangwa n'iki? Icya mbere, arangwa no kwirinda icyamwicira ubuzima cyose cyatuma adashobora kujya ku rugamba cyangwa cyamudisqualifying. Nukuvuga yaba ari ukurya ibiryo bimeze nabi, ubuzima bwe buri physique bugapfa, yaba ari ukumenya urugo rwe rukaguma rumeze neza, kuko kenshi iyo iwawe bitameze neza uzana stress yo mu rugo ukayizana ku kazi, kandi bikica mission y'abantu bose. Ugomba kumakinga sure ko mentally uri tough kandi umeze neza. Ariko n'ikindi kintu gikomeye, iyo ari umuntu ufite umuryango, they have to have a family care plan. Nukuvuga buri gihe bagomba kwicara afite ukuntu yaplanifiye uko umuryango we ugomba kubaho bibaye ngombwa ko atabahari cyangwa yagiye ku rugamba. Nukuvuga abantu b'Imana baba bagomba gupanga, kandi bakitegura, kuko turi ku rugamba tuba dushobora kuba deployed anytime, cyangwa tukanapfa tukava muri ubu buzima. Rero buri gihe tuba tugomba kumakinga sure ko famille zacu n'abatudepandaho bafite ibyo bakeneye byose bishobora kubatunga tudahari.
ari ukubasengera no kubashyira imbere y'Imana no kubigisha gusenga nk'ababyeyi, kwigisha abana babo gusenga, kubigisha kuba hafi ya Yesu, bakabahereza umurage udasaza. Tuba tugomba gukomeza turi very healthy, dukurikije za principe twize kare zo gusenga, gusoma Bibiliya, kuguma mu itsinda, kwiyiriza no gutanga, kugira ngo tugume turi dufite ubuzima buzira umuze mu mwuka. Kandi noneho buretse nibi ngibi wenda by'abasirikari bareba physiquement, n'abakristo nabo bakagombye kwita ku mubiri wabo like uri physique, kuko nkuko byanditse muri Bibiliya, imibiri yacu ni ingoro z'umwuka wera. None iyo turya ibintu bibi, iyo tudakora siporo tubishoboye, iyo tutifata neza, burya tuba turi kwica ingoro y'Umwana. Rero tugomba guharanira ko tuba spiritually fit ariko tukanaba physically fit, kuko iyo tutabaye, akenshi iyo umubiri ufite ibibazo n'iki wafekta n'umwuka wacu. Icya kabiri rero, kugira ngo umusirikare anezeze uwamwandikiye ubusirikari, agomba guhora yiteguye kujya aho ahamagawe kandi agasiga byose. Ni ukuvuga tuba tugomba guhora twiteguye, kuko tugomba kwibuka ko turi abagenzi n'abimukira muri ino si. Nta kintu na kimwe tugomba gufata ngo tugikomeze Yesu yatubwiye ngo tukirekure. Rero tugomba kuhora twiteguye mentally, physically, emotionally, kugira ngo tugende aho Yesu ashaka ko tujya. Igihe atubwiye guhindura career tukayihindura, igihe atubwiye guhindura strategy tukazihindura, kuko akenshi iyo tumaze kugera ahantu ibintu bikora neza, rimwe na rimwe tuba dushaka kuhaguma nkaho ariyo destiny, ariko buriya Yesu nkuko yatubwiye ngo turi abasirikari, ni ukuvuga ashobora kuduhamagarira igihe cyose adushakira. Ikindi kandi mission y'umusirikari ihora ku isonga, nothing more important than the mission. Ni ukuvuga ibintu byose dukora, gahunda zose dukora, decision zose dukora, Yesu agomba kuba ari we at the center. Yesu agomba kuba ari we at the center. Kandi tukibuka ko nkuko Yesu yaduhaye mission yacu muri Matayo 28:18, yaduhaye mission yo kugira abantu bose abigishwa, tukababatiza mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera, kandi tukabigisha kwitondera ibintu byose yadusigiye. Rero iyo niyo mission nyamukuru dufite, ariko Yesu yaduhaye impano zitandukanye zo kubigaragaza. So reka tuyoborwe n'Umwuka wera kugira ngo tubashe kwa accomplishing mission yacu nk'ukuntu bikwiriye. Ikindi, mu gisirikare gisanzwe, the reward volunteering and doing more than your job description. Ni ukuvuga igihe cyose ufashe initiative yo gukora ikintu cyiza, tuvuge wenda nimba mugenzi wawe wenda yaratsinzwe physical test, ukitanga ukamufasha, wenda tuvuge nimba adashobora kwirukanka ukazajya kwirukankana nawe, nimba wenda umugenzi wawe atazi kurasa ukagenda ukitanga ukamuhereza umwanya wawe ukamwigisha kurasa agatsinda, n'iki byose nibyo abantu bo muri leadership baba bari kureba iyo bagiye ku recognizinga umusirikari w'umwaka, umusirikari watsinze abandi, n'iki byose bareba kwanza ku bintu by'ibanze. Ni ukuvuga nimba uwo musirikari yatsinzwe iby'ibanze, nka byandi bya physical no gushutinga n'iki, ntago abona reward. Ariko iyo afite ibyo bintu byose ku murongo, none akarenzaho no kugira neza no gufasha bagenzi be, aba rewarded. Ibi ngibi rero bisa nk'ibyo Yesu yatubwiye ngo twibikire ubutunzi bwacu mu ijuru. Ni ukuvuga Yesu nawe nk'ukuntu tubizi azatugororera tugeze mu ijuru. Rero duharanire kugira ngo ingororano zose Yesu yaduteguriye tuzazifate zose, ntihazagire n'imwe dusiga on the table. Ikindi, we have to be our brother's keeper. The failure in readiness of your colleague hinders the whole mission. It is all or nothing. Ni ukuvuga igihe mugenzi wawe hari ikintu abura cyangwa adashobora gukora neza, bituma company yose iba en danger. Rero ni ukuvuga natwe nk'abakristo tugomba gukomezanya amaboko, nk'ukuntu byanditse muri Bibiliya ngo Aroni yakomeje amaboko ya Mose. Tugomba gukomezanya aho umwe afite intege nkeya agafasha uwundi, kugira ngo dukomeze tugende twese nk'umubiri umwe wa Kristo, tube turi battle ready.
kuko Yesu nagaruka azagaruka for a holy church, kandi kugira ngo aze kureba holy church idafite ikizinga, nuko buri muntu wese wo mu Kristo ku giti cye azaba ari holy. Kandi kugira ngo tube holy kandi dukomeze kuba na Yesu, ntago dushobora kubikora tudafashanya, kuko nta wigira. Rero tugomba gukipinga in mind ko iyo mugenzi wacu ameze neza, twebwe natwe tumera neza. Ni nkuko akenshi iyo dufite ibibazo, kandi twese turabizi, dutanga prayer request, kuko rimwe na rimwe iyo twebwe tunaniwe turi mu bibazo nta kintu dushobora gukora, mugenzi wacu atubera amaboko, amasengesho ya mugenzi wacu akadukiza, amasengesho ya mugenzi wacu akatwongera imbaraga, ndetse bakananiyiriza bakagusengera. Rero natwe ariko ntituzajye tuba only on the receiving end, tujye tubitanga natwe. Kandi akenshi strategy nabonye ikora cyane, akenshi iyo Yesu akuzanye umuntu mu mutwe wenda utanatekerezaga cyangwa utanaheruka, akenshi ukuntu nabibonye muri experience yanjye, aba ari invitation yo gusenga no kwingingira uwo muntu, nubwo utazi icyo uri gusengera. Ariko akenshi when you hear the voice of the Lord, he does wonders in ways that we will never even know and understand. Ikindi nuko kugira ngo dushimishe uwatwandikiye ubusirikari, tuba tugomba kurangiza kontra yacu neza nk'abasirikari. Nukuvuga ntago umusirikari asinya kontra ngo abyuke mu gitondo, tuvuge niba yarasinye kontra y'imyaka 4, abyuke mu gitondo nk'imyaka 2 ishize avuga ati ntago ngishaka kuba umusirikari ndasohotse. Ntago ibyo ngibyo bibaho. Igihe wakomitinze ugomba kukirangiza, kandi noneho nta ugomba kukirangiza gusa, ugomba kukirangiza neza kugira ngo ubone ikintu bita honorable discharge. Nukuvuga iyo urangije nabi mu gisirikari baguhereza ikintu bita dishonorably discharge. Iyo ubaye dishonorably discharge, niyo usubiye mu buzima busanzwe nta kintu na kimwe ushobora kwimarira. Abantu benshi actually ubona baba homeless hano muri Amerika, baba munsi ya bridge, abenshi bari abasirikari. Impamvu byagenze kuriya nuko akenshi bafata one stupid decision that ends their career, ubundi bakagenda nyine ubuzima bwabo bukapfa neza bukarangira. Kuko akenshi why dishonorably discharged, biragora cyane kubona akazi, biragora kuba reintegrated in the society, nyine ubuzima bwawe ni nkaho buba burangiye. Iyo dutangiye kugendana na Yesu, tugomba kweminga ko tuzarangiriza urugendo rwacu neza, kugira ngo nitugera imbere ya Yesu wa munsi azatubwire, well done good and faithful servant, you have been faithful over a few things, I'll make you ruler over many. Icyo ngicyo nicyo dushaka kuzumva nk'abakristo nitugera imbere y'intebe ya Yesu on judgment day. Ariko nk'ukuntu my pastor yabivuze ejo bundi, bikampindura umutima, bikampindura actually how I think. Ntago dukeneye a well done igihe tuzagera ku munsi wa judgment gusa. We can actually get a well done every day. We can get a well done every day, because we actually start enjoying eternal life the minute we accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Nukuvuga ntago ari ngombwa ko dutegereza ko tujya mu ijuru kugira ngo tugire a well done. Actually, reka tweminge kugetinga a well done good and faithful servant buri munsi nk'ukuntu Yesu aduhereza our daily bread. Kandi noneho mu gisirikare gisanzwe iyo ugize honorable discharge, ugira ama benefit menshi, barakurewardinga kabisa. Tuvuge wenda iyo ukoze ukaretiringa, ntago wongera kwishyura health insurance na rimwe mu buzima bwawe n'abana bawe, baguhereza amafaranga y'abana bawe ujye kujya kwiga ku buntu. Ni ibintu byinshi cyane ubona, kuko baguhereza ingororano z'uko wabaye umusirikari mwiza w'indakemwa ukarangiza neza. Rero dusabe Uwiteka azaduhereze iherezo ryiza. 1 Peter 2:9 niryo somo ryanjemo igihe narindiho ndareba iki kintu. Rivuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranyijwe, abatambyi b'umwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'yabahamagaye bakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Nukuvuga we are a royal priesthood, niko twahamagawe. So rero let's aim to be excellent and to walk this walk with honor and finish well. Ikindi ikintu gituma abantu batarangiza neza nk'abasirikare kenshi abari a stupid decision bakoze and everything. Rero dusabe Imana kugira ngo iduhereze discernement y'umwuka wera, kandi iduhereze ubwenge kugira ngo tubashe gufata decision nziza, kandi tubashe kubaha Imana muri byose no mu byo dukora byose. Ibintu by'abasirikari ni byinshi cyane, ariko ibyo ngibyo nibyo numva umwuka
anyoboye kubasangiza uno munsi. Nsabiye buri wese ko Uwiteka yatugenderera twese akatwereka aho dufite intege nke cyangwa ibyo tugomba guhindura tukabihindura, akatwereka uko ashaka ko twitwara nk'abasirikari bayo, kandi akaduhereza imbaraga zo kurwana urugamba rwiza rwo kwizera and take hold of faith, kandi tukabikirwa ikamba ry'ubugingo. Rero mbere yuko ndangiza ngiye kubasangiza isomo nkunda cyane, nkunda kurangirizaho, riri mu Bakorinto ba kabiri 13-14 rivuga ngo ubuntu bw'umwami Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'umwuka wera bibane namwe mwese. Ndabashimiye. Yesu abaha umugisha kandi komeze abagirire neza. Shalom shalom. Wow, sinababeshe, wabonye ko ntababeshe. Ukuri Yesu ahezagira umukozi w'Imana Yvette. Yesu amuha umugisha cyane gose, atubwiye amajambo akomeye cyane gose, atubwiye amajambo adukangura. Haleluya. Jewe sinzi nka wewe, jewe muganiza cyane gose. Nasanze hariho utuntu twinshi mbura kugira ngo mbe umusoda yuzuye wa Yesu. Sinzi nawe utwoba wabonye ubura, ariko ndisiho nta muntu yasanze akwije byose. Nukuri Yesu atugirire neza, Yesu adufashe, Yesu adushoboze kuba abasoda, Yesu aduha inkomezi, atugirire ubwo buntu bwo kuba abasoda bamuhimbara. We mwene data ukurikiranye izi nyigisho ariko ukaba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, nukuri ndagutumirira kumwakira, kuko ni wowe umusoda wa Yesu utaraja muri timu yiwe. Ugomba kubanza kuja muri timu yiwe. Sishobora kwaduka ngo mvuge ngo ndumusirikare ngo ndumusoda ata kintu kivyemeza. Ngomba kugenda mu ikambi nkinjira, bakanyakira, bakankoresha zija trainings zose bagirisha abasoda, kanyambika umwambaro w'igisoda, nkaheza nkagenda mvuga ngo ndumusirikare. Ariko ubu sino vyadukana bobona ko nasaze mu mutwe. Rero nawe mwene data nagenda kubwira ngo ntushobora kuba umusirikare wa Yesu utaraja muri timu yiwe, utaraja mu ikambi yiwe, utaraja mu gisoda ciwe, utarinjira. Unukuri uteri iyo ntambwe, uteri iyo ntambwe yo kumwizera, uteri iyo ntambwe yo kumwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Nawe akwakire, agushire muri batayo yiwe, akwakire, agushire mu gisirikare ciwe. Uheze nawe ubu umusoda wiwe, utangure kugenda uramwamamaza, utangure kugenda uravuga ivyiwe, utangure kugenda urerekana ko by'ukuri uri umusoda wa Yesu. Urashobora kumwakira, urashobora kuvuga amajambo make cyane ahuri, nimba uri mu nzi wawe, nimba uri mu gitanda cawe, nimba uri mu gikono uriko rateka, aho uri hose urashobora kuvuga ngo mwami Yesu, ntahuye yuko ntashobora kuba umusirikare wawe ntarakwakira, none ndakwakiriye ngube umwami n'umukiza mu bugingo bwanje. Umparire ivyaha vyanje vyose, umparire ivyo nagendeyemo mu kutamenya, unyakire mu bana bawe, wandike izina ryanje mu gitabo c'ubugingo. Kuva no munsi nemeye kugendana nawe, kuva no munsi nemeye kukubera umusoda, kuva no munsi nemeye kukwamamaza, kuva no munsi nemeye kugenda ndagushingira intahe aho nca hose. Ndabisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Congratulations, urakijijwe. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umunyavyaha umwe wenyene yihanye ngo mwijuru havugwa impundu. Ubu mwijuru bari muri fete ku bwawe, ubu mwijuru ko baraserebra ku bwawe, ubu mwijuru ibirori biratanguye ku bwawe, kubera ko gusa uvuza ayo majambo, kubera ko gusa umwakiriye. Yesu aguha umugisha, agakiza Yesu yarakoroheje, ntabwo kagoye na gato, n'ukwizera gusa, n'ukwizera gusa. Ijambo ry'Imana ariko ritubwira mu Baroma igice c'10 umurongo w'9 n'uw'10 haravuga ngo kuko ni wizera ngo yuko Yesu ari umwami, ngo ko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye ngo uzokizwa, ngo kuko ngo umutima ngo niwo umuntu yizeresha ngo akaronka ukugororoka, ngo akanwa ngo niko yaturisha akaronka gukizwa. Haleluya. Rero mwene data, niwaba uhejeje kuvyatura ubikuye mu mutima, wavyizeye neza, ukavyatura n'akanwa kawe, ubwo wakijijwe, wahindutse
kuba umuntu w'Imana ucika umwana w'Imana, kuko ni ku ijambo ry'Imana rivuga muri Yohana 1:12 ngo kuko abamwakiriye bose ngo yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Haleluya. Yesu aguha umugisha uteye iyo ntambwe kandi abihererwa icubahiro. Ni decision nziza utazokwigera wicuza, kandi Yesu azogendana nawe muri urwo rugendo gushika ushitse mu ijuru. Yesu aguha umugisha. Nagira rero ndangize dusenga, twisengere twese, twisengere twumvise umusirikare mwiza wa Yesu uko ameze, uko akwiye kumera, uko akwiye kugenda. Nagira twisengere nukuri Yesu adushoboze kuba abasirikare beza, adushoboze kutikwegera mu vy'ubu bugingo, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Adushoboze kugira ngo kuri wa munsi nitwarege ku mbere yiwe azotwite abakozi babizigirwa, good and faithful servant. Yesu aduha umugisha, Yesu atugirire neza, kandi aduhe izo nkomezi zo kugendera muri iyo nzira yifuza ko tugenderamo. Reka turangize dusenga. Data wa twese wo mu ijuru, ndagushimiye, ndaguhaye icubahiro kubw'amajambo yawe Mana, amajambo akomeye duhejeje kumva, amajambo atubwiye ingene twuba abasirikare beza, ingene twuba abasirikare wishimira, ingene twuba abasirikare baguhimbara. Utubabarire mu ntege nke tugenderamwo zigatuma tutaba abasirikare wifuza. Utubabarire aho tutavuga uko ushaka ko tuvuga. Utubabarire aho dutukisha izina ryawe mu kutamenya canke mu kumenya. Utubabarire Mana, utubabarire Data wera, utwezesha amaraso yawe Kristo, ya maraso wava ku musaraba, ya maraso yeza kandi atunganya ivyaha vyose. Reka bariya tweza, reka bariya dutunganya, kandi kuva no munsi Mana udushoboze kuba abasirikare beza, udushoboze kuba abasirikare batikwegera mu vy'ubugingo, udushoboze kuba abasirikare bazokwambikwa ibitsibo, bazokwambikwa kuri wa munsi wa nyuma, bazobwirwa ngo ndabahaye ikaze mu bakozi babizigirwa. Reka Mwami wanje Yesu utugirire neza, ikiganza cawe kitubeko Mwami, ugendane natwe muri uru rugendo rutoroshe, ugendane natwe muri iyi si y'umwiza, udushoboze kuguma tugaragara nk'abakozi bawe bukuri, udushoboze kuguma tugaragara nk'abasoda bawe bukuri. Udushoboze guhagarara tudatsinzwe mu ntambara, udushoboze guhagarara dushikamye, udushoboze Mwami wanje, uzobukoze nyaguhora ku ngoma. Urakoze Data wera, uhezagira umuntu wese yumvise aya majambo, umugirire neza. Umwe wese urazi intege nke ziwe, twongera inkomezi Mwami wanje, twongera inkomezi zo kugenda uko ushaka, twongera inkomezi zo gukora ivyo ushaka, twongera inkomezi zo kuba abasirikare beza bawe wishimira, twongera inkomezi Mwami wanje zo kwerekana ko by'ukuri twatoranijwe nawe, ko tutarabasanzwe, ko tutarabasivile, ariko twahindutse abasoda bawe. Urakoze Mwami, ndagushimiye. Urakoze ko wumvise gusenga kwanje, icubahiro cose kibandanye kibicawe. Ndabisenze nizigiye mu izina ryawe gira Yesu Kristo, amen. Turarangije. Yesu abahe umugisha, Yesu atugire neza twese, kandi adushoboze kugenda nk'abasoda beza bamuhimbara, bakora mission yiwe uko yayiduhaye. Tuzosubira ku munsi wa kabiri w'indwiza. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.